Ukutumvikana hagati y'u Rwanda na Kongo ni inkuru imaze iminsi mu matwi yacu, aho urujya n'uruza cyangwa se ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi bisa n'ibyahagaze. Impamvu nyamukuru ikaba umutwe witwaje intwaro wa M23 niko bivugwa. Ariko si ibyo gusa, ahubwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda gutera inkunga uyu mutwe wa M23 urwanira mu burasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda yo ihakana ibi, ikavuga ko ibyo ari ibibazo biri hagati y'abanyekongo ubwabo, ko nta ihuriye n'iyo mirwano. M23 yo ivuga ko iharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nayo kandi igahamya ko ntaho u Rwanda ruyifasha. Ibyo byose nibyo byatumye umubano hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo uzamba. Hageragejwe uburyo bwinshi bwo guhosha iyi mirwano iri mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kugeza ubu nta gisubizo kirambye kiraboneka. Byageragerejwe i Nairobi muri Kenya biranga,